Pemirsa mebuk bugan pinaka sile tunggil dresta sani kemargiang wusa nyepi oleh kerama Desa Adat Kedonganan Badung. Sios pinaka dresta sani kemargiang nyabran warsa inucap talar pinaka cihna bakti kerama Desa Adat Kedonganan. Bendesa Adat Kedonganan Iwayan Sutarja sareng saboyoana Desa Adat Kedonganan Ega Maosang tradisi mabuk bogan pinaka Cina Bakti krama Desa Adat Kedonganan sejeroning pesucian kesehatan tur keselamatan ring desa sani magena ring tengahin maka kali pesisi inggih punika Pantai Kangin miwa Pantai Kau kewentanan inucap Cina kanan imbang alam sani ngewentuk karakter kauripan keramane. Ketanyane, krama Desa Adat Kedonganan ngemargiang dresta inucap nyabran warse, wusan raina suci nyepi, pinaka Cina Bakti, untuk keselamatan, miwa kesukertan. Kawawahin, dani maosang tradisi mabuk-bugan pinaka tatamian leluhur duke nguni, ya diastun durung wenten sani uning mawit nyani. Ya diastun dresta inucap enanin ngandek, nanging rawi mangkin sampun mawali kemargiang. Iwayan Sutarja nugesang, tradisi puniki sampun pole pengakuan saking Dinas Kebudayaan, kantos Kementerian Kebudayaan pinaka warisan budaya tak benda. Proses ritat kale titiang margiang punika ring galah jam kalih titiang mapupul dumun ring Bali Agung kesarangin oleh krama titiang makesami para yuwana titiang alit-alit titiang krama desa kentan talar paikatan krama istri sejebak Desa Adat Kedonganan rumaris titiang memargi punika ngereras sane muaste bog dan lumpur nika genah nyane ring pasih pesisi Kangin. Duaning bog punika wadin lumpur punika megenah irike ring segara Kangin taler irike wentan sane muaste tahura wadin Taman Hutan Rakyat inggian punika sane mangkin keloktah nika mangrove. Irike genah boge punika irike taler genah lumpur sane patut jagi anggen titiang ritat kali titiang ngemargiang sane muaste tradisine puniki. Asa punika taler, ega pinaka manggala perwartaka segara langu maosang. Tradisi mabuk-bogan dados edan pemargin nyabran warse sani kemargiang Desa Adat Kedonganan sani munggaring event segara langu. Lianan punika taler kemeriang antuk parade ogoh-ogoh tradisi mabuk-bogan saha pasar rakyat. Tetiga parikrama inucap mesikian ring acara sani ngedautin mana kawawahin antuk pemilihan jegek kedonganan ring acara. Tradisi mabuk-bogan nadunang samian bage kramane pinaka Cina pesikian saha pelestarian budaya. Niki tradisi mabuk-bogan merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang hanya satu-satunya ada di Bali. Itu adanya di Desa Adat Kedonganan. Tiang harap tradisi niki tidak akan punah tentunya. Tiang harap remaja pemuda Desa Adat Kedonganan tetap melestarikan budaya yang kita miliki. Medasar gagira segilik seguluk miwa pesikian, tradisi mabuk-bogan nenten wanta atraksi budaya, nanging taler ngukuang identitas saha budaya lokal krama Desa Adat Kedonganan. Hendra, Miwa Edi, Bali TV.